Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze inshuti bakunze bacu muri aya makuru yo kwibendera TV. Uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 turababwira ko nyuma y'ijambo rya Perezida cyase senateri w'ibihe byose ari we Joseph Kabila Kabange Kinshasa ubungubu iri mu bwoba bukomeye cyane. Turababwira kandi ko ihuriro AFC M23 bataye muri yombi intasi ya Kisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi ngo bari batumye kwivugana bamwe mu bayobozi bakuru. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gutabariza abaturage bo mu Minembwe cyangwa se b'Abanyamurenge ni nyuma y'uko ngo abaturage barimo gukorerwa genocide n'abasirikare b'u Burundi. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye cyase kuri bimwe mu byagiye bivugwa nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange yasesekaye igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ko M23 abarwanyi b'intare za Sarambwe bibasiye ibirindiro bya FDLR na Wazalendo muri Tongo, ndetse hari amakuru avuga yuko ibirindiro bamaze kubisenya byose. Turaza kandi kugaruka ku birebana n'ibyo ishyaka UPDS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga kuri Joseph Kabila, ariko kandi bagatunga gatoki n'u Rwanda. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi no ku mirwano yabaye muri teritwari ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi birumvikana kugaruka ku makuru arebana nuko FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu mirwano barwaniye muri teritwari ya Rucuru. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi birumvikana turaza no kunyura mu yandi makuru atandukanye turababwira, cyangwa se turaza kugaruka kuri bimwe mu bikomeje kuvugwa, dore yuko mu mujyi wa Uvira magingo yatuvugana ngo bariyeri zabaye nyinshi cyane. Bariyeri ngo zakwirakujwe mu bice byinshi. Turaza kurebera hamwe abasirikare barunzwe kuri izi bariyeri ni bande, se izi bariyeri ziherereye utu duce twose turaza kunyarukirayo tubabwire uko ibintu byifashe. Kaze rero kuri mwese muri aya makuru yagezweho muri aya masaha. Nizere ko niba wamaze kugera hano tayari wamaze guterekaho like yawe hano kwibendera TV. Niba kandi utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza, nyemerera uterekeho subscribe undi ibintu bikomeze kuba byiza cyane. Mukanya rero reka anze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mukada, ubwo nizere ko mwese mwamaze kuba tayari. Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze bacu mudukurikiye muri aya makuru yo kwibendera TV. Aya makuru ni munyemerere tuyahere mu mujyi wa Uvira. Reka aya makuru tuyahere mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uyu mujyi magingo yatuvugana abariyeri zamaze kuba nyinshi cyane. Impamvu nyamukuru y'izi bariyeri ni ukubera iki? Ibi nibyo tugiye kwinjiramo muri aya makuru. Ku ikubitiro hari ahantu hitwa Kiromori ya kabiri, aha hamaze gushyirwa bariyeri. Bikaba bivuga yuko ngo iyi bariyeri abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi aribo barimo kugaragara ari benshi kuri iyi bariyeri. Aha akaba ari hafi ya hoteli yitwa Karibu Lodge ndetse na Institut Kiromoni Esperance.
aha rero hakaba hamaze gushyirwa bariyeri. ahandi hamaze gushyirwa bariyeri ni mu ishyamba ryegereye ahitwa Esimu ASBR Uvira, ugenekereje ni nko muri Uvira ariko mu bice bya ruguru neza neza werekera kuri route nationale nimero 5 haruguru. ahangaha naho ni ishyamba ritandukanye cyangwa se na gace kari hagati ya Esimu ASBR Uvira ndetse n'ahandi hitwa Olga Restaurant and Bar. naho hamaze gushyirwa bariyeri. iyi bariyeri iri hano biravugwa yuko ngo abarundi FARDC na Wazalendo aribo barimo kuyikontorora. impamvu nta yindi ngo nukugira ngo abarwanyi b'umutwe cyase abarwanyi b'intare za Sarambwe badaturuka haruguru ahangaha za Kawezi bakaba ngo bakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. ahandi hantu hashyizwe bariyeri ni ahantu hitwa Akadota Regidezo. ngira ngo bwo abadukurikiye muhazi murahita muhamenya. aha rero aka gace kegereye amashyamba atandukanye. ahangaha n'ubundi ngo hamaze gushyirwa bariyeri. ni bariyeri ngo irimo kugenda ikumira ko hagira ibitero by'intare za Sarambwe bituruka muri ibice byo hirya hafi ya Uvira bakinjira mujyi wa Uvira indani. aha rero naho hamaze gushyirwa bariyeri. bariyeri yashyizwe hano ngo ikaba irimo gukontororwa n'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. ngibyo rero ibikomeje kuvugwa. harandi makuru avuga kandi ko hepfo ahangaha cyase haruguru ahangaha bitewe naho uherereye hafi neza ya Institut Karundu naho ngo hashyizwe bariyeri. iyi bariyeri ngo ikaba yegereye neza neza iri shyamba cyangwa se imikoki yegereye Eglise Methodiste Libre do Karundu. aha rero naho hashyizwe bariyeri. iyi bariyeri ngo nugukumira neza neza cyase kumekinga sure yuko nta bitero byaturuka hepfo ahangaha bizamuka muri route nationale nimero 5 cyangwa se ahitwa Mosi Bay ngo byinjire muri uyu mujyi wa Uvira. ibyo rero ibirimo kuvugwa birimo guturuka ahangaha mu mujyi wa Uvira. magingo ya ngaya tuvugana n'ubundi mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, dore yuko amakuru aturuka ahangaha avuga yuko n'ubundi abatuye muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje gushya ubwoba. na indi mpamvu ngo nuko bafite cyangwa se barimo kubona situation ikomeje kugenda yikomera ku buryo ngo isa n'ubundi aha ibintu byaba bikomeye. twihuse rero nyuma y'ijambo rya Joseph Kabila Kabange Kinshasa yose ubu ngubu iri mu bwoba bukomeye. Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko amaze igihe kinini cyane akaba yaramaze imyaka 6 yaranze kugira icyo yatangaza kuri politike y'iki gihugu, kubera yuko ngo ni umuntu ucecetse cyane ku buryo agusha cyangwa se icyo yatangaje gishobora kugira ibyo gihita agihindura byihuse. hanyuma rero nyuma yuko atangaje ijambo rikomeye cyane ndetse mu ngingo 12 akaba yaragize ibyo avuga, akagaragaza intege nkeya za Perezida Tshisekedi haba muri politike, mu mutekano, mu mibereho myiza y'abaturage, mu bukungu na demokarasi. nyuma yuko atangaje iri jambo Kinshasa yose ngo iri mu bwoba bukomeye. impamvu Kinshasa ngo iri mu bwoba bukomeye cyane nuko ngo batazi neza ikintu cyihishe muri Kabila ngo cyatumye ashirika ubwoba agatangaza ibi ngibi. Kinshasa iravuga iti uyu mugabo ashobora kuba ari kumwe na AFC 23. Kinshasa kandi ngo iratekereza yuko uyu mugabo ashobora kuba ari kumwe cyangwa se inyuma ye ngo hari amaboko y'u Rwanda. hari ibindi bivugwa kandi ko ngo inyuma ye hashobora kuba harandi maboko
akomeye ngo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi akaba ari byo Kinshasa ikomeje kugenda itangaza. Ibi rero bikaba ari muri bimwe mu bikomeje gutuma Kinshasa yose ijya mu bwoba. Ibindi kandi birimo gutuma bagira ubwoba nuko ngo Joseph Kabila atajya akunda kuvuga ibintu byinshi kandi ngo ntajya akunda guhubuka. Magingo yangaya rero bakaba bakomeje gushya ubwoba. Kinshasa yose ikaba ubungubu rwose iri mu kintu nakwita ko ari cyo bagikomeye. Twihuse, AFC 23 yataye muri yombi intasi ya Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi. Aba bakaba ngo bari batumwe cyase iyi ntasi ikaba yari yatumwe kwivugana bamwe mu bayobozi bakuru. Amakuru aravuga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'intare za Sarambwe natwirwaneho ngo yataye muri yombi umwe mu basirikare b'intasi yari yoherejwe na Perezida Tshisekedi ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ngo yivugane bamwe mu bayobozi bo muri AFC M23 nk'uko amakuru akomeza abivuga. Namakuru n'ubundi akomeje kugenda akwira hirya no hino. Aya makuru kandi akaba yashyizwe hanze n'umwe mu bagize iri huriro rya AFC 23, aho yatangaje ko iyo ntasi yafatiwe mu bikorwa bifatwa nk'ubugambanyi bwo guhungabanya umutekano w'ubuyobozi bwa AFC 23 mu buryo bwihishe. Amwibazwa giye iyo ntasi ngo yavuze ko Perezida Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bashaka gukoresha inzira zibanga kugira ngo basenye ubuyobozi bwa AFC 23 nyuma yaho ibiganiro by'Doha bikomeje kwanga gutanga umusaruro ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Watanze aya makuru kandi yanavuze ko amashusho y'iyo ntasi yamaze gufatwa kandi ko agiye gushyirwa ahagaragara mu minsi mike iri imbere akagaragarizwa itangazamakuru. Aya makuru aje akurikira itangazo AFC 23 batanze yamagana amakuru yatangajwe na Teuna William, umujyanama mukuru wa MONUSCO ushinzwe kurinda abasivile, watangaje ko Goma yarushijeho kujya mu byago kuva AFC 23 yafata uyu mujyi. Magingo yatuvugana rero iyi ntasi imyirondoro yayo ntabwo yashyizwe ahagaragara, yemwe nta n'ikindi cyashyizwe ahagaragara, ariko AFC 23 bakaba bavuze ko minsi mike abari mu mutuzanire nk'itangazamakuru ubundi byose tukabibabwira uko byabaye. Twihuse, impuruza kuri jenoside irimo gukorerwa abanyamurenge igakorwa n'abarwanyi cyase n'abasirikare b'u Burundi, akaba ari impuruza rero irimo gutangwa na n'intare za Sarambwe. Umutwe wa M23 watanze impuruza kuri jenoside bavuga ko ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riri gukorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mutwe mu itangazo waraye usohoye bavuze ko bari abaturage bari gukorerwa jenoside n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku manywa y'ihangu. Umuvugizi w'intare za Sarambwe yitwa Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero by'iterabwoba ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaba ku banyamurenge biri gusenya ibikorwa remezo, bikica bigakomeretsa ndetse bikanavana mu byabo umubare munini w'abaturage b'abanyamurenge. Ingabo za FARDC n'izirimo iz'u Burundi bafatanya ku rugamba barashinjwa kuba ngo bamaze igihe bagaba ibitero mu duce dutuwe cyane n'abanyamurenge nko mu Rugezi, Minembwe, Mikenke, ku Ndondo, Rurambo no mu nkengero zaho. Intare za Sarambwe bakaba banenga umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kuruca ukarumira ku rugomo rukorerwa abaturage b'abanyamurenge. Intare za Sarambwe kandi bakaba bashyize mu majwi ingabo z'u Burundi nyuma y'amasaha make umuyobozi wabo
mu rwego rwa politike yitwa Bertrand Bisimwa aburiye ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zikwiye gutaha, azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba abafite. Akabasezeranya rero ko bazabatwika mu gihe baba batavuye kuri ubu butaka. Joseph Kabila Kabange yasesekaye Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yagiye hagaragara kuri uyu munsi aravuga ko wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange yageze Goma kuri uyu wa mbere tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka. Intare za Sarambwe zigenzura igice cy'aka karere ngo bamusobanuriye ko ari umusirikare w'abaturage akaba ngo n'umuntu wubahwa kandi wubaha. Nta mashusho yarajya hagaragara amugaragaza ari muri uyu mujyi, gusa mu itangazo rye Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa FC 23 yagize ati Joseph Kabila yakiriwe Igoma mu gice cyonyine cy'igihugu aho urwikekwe gutotezwa muri politike, ibihano by'urupfu, ivanguramoko, amacakubiri n'amagambo abika inzangano bitaba. Mu ijambo yavuze ko ni ijambo yavuze muri iri joro ni Joseph Kabila mu ijambo yavuze mu ijoro ryo kuwa gatanu yari yatangaje ko ateganya kujya Igoma mu minsi mikeya, gusa kugeza ubu nta aremeza ubwe ko yageze aha muri uyu mujyi wa Goma. Twihuse kandi reka tubabwire ko intare za Sarambwe bibasiye ibirindiro bya FDLR na Wazalendo muri Tongo. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza ngo abaturage bakahunga muri groupement ya Tongo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanguwe n'urusaku rw'intwaro muri iki gitondo, aho rero ngo ari intwaro ziremereye n'imirwano ikomeye cyane. Urwo rusaku rw'imbunda ziremereye zarashishwaga n'intare za Sarambwe ngo rwumvikanye kuva Kirima, akaba ari ibisasu ngo byerekezaga mu midugudu ya Kirumba na Kagando, rukaba ngo rwumvikanye kugeza amasaha ya saa sita, aho bivugwa ko barasanye ndetse bakarasa mu birindiro bya FDLR na Wazalendo nkuko bitangazwa. Umubare w'agateganyo w'abantu 5 bakomeretse n'umwe wapfuye, bose batuye Ikagando, nibo bamaze gushyirwa hagaragara bijyanye n'iyi imirwano n'ibi bitero byagabwe ahangaha. Biravugwa ko inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa M23 berekeje mu mujyi wa Bambo nkuko amakuru abitangaza. Nibura imiryango 900 yo muri sheferi ya Bwito yahunze ingo zabo mu byumweru 3 bishize kugira ngo ihungire muri Bambo Centre muri teritwari ya Rucuru nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba muri ibi ibice. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda abahungabana. Reka turebere hamwe ibyo ishyaka UPDS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ritangaza kuri Joseph Kabila ndetse n'u Rwanda muri rusange. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPDF riri ku butegetsi UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Augustin Kabuya yibasiye Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kabuya yasubizaga Kabila ku ijambo ya aherutse gutangaza. Kabila mu ijambo rye yagaragaje ko imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ariyo mpamvu muzi y'uruhuri rw'ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabuya mu ijambo yavuze kuri iki cyumweru rero nawe yerekanye amashusho agaragaza urugomo inzego z'umutekano za Repubulika
iharanira demokarasi ya Kongo zagiye zikorera abanyekongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila, rurimo urwakozwe mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye hagati ya 2016 na 2018 mu rwego rwo kugaragaza ko Kabila nta somo afite yaha Tshisekedi ku bijyanye na demokarasi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kabuya kandi yihenuye kuri Kabila mu myaka yashize, wagiye amwakira yiwe avuga ko kuba yaragiye bahura nta rukundo yaramufitiye, kuko ngo yarazi neza ko uwo bari kumwe ari umwanzi ndetse n'umunyarwanda. Yagize ati nigeze kubabwira hano ko Kabila ari seriye, ariko bwari mu buryo bwo kumwagaza. Twasangiye nawe, tunabana nawe, twafashe icyemezo kigoye cyo kujya iwo mwanzi. Nabanye nawe ingakati no muri GRM. Ibyo byose suko twamukundaga, twari tubizi neza ko turi gushyikirana n'umunyarwanda wihinduye umunyekongo. Aba rero bakaba bavuze yuko ngo Joseph Kabila ari umuntu wihinduye umunyarwanda, akabeshya abanyekongo ko ari umunyekongo, nyamara ngo ari ikinyoma cyambaye ubusa. So bwa mbere Joseph Kabila yitwa umunyarwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, kuko abenshi mu banyapolitike batamwumva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze gukoresha iturufu mu rwego rwo kumwangisha abaturage b'abanyekongo. Twihuse ni munyemerere twerekeze mu mirwano ikomeye yakomeje hagati y'intare za Sarambwe ni ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri teritwari ya Walungu, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikubiye mu makuru aturuka ahangaha muri ibi bice, no kuvuga mu duce twa Walungu turi kuberamo ihangana rikomeye hagati y'uruhande rwa leta n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubutumwa rero buturuka ahangaha buravuga yuko n'ubundi ahangaha guturuka ku wa gatandatu kugeza uyu munsi n'ubundi ngo muri iyi misozi itandukanye ya Walungu harimo kubera imirwano ikomeye cyane kandi ishyambiranyije abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri iyi mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bambuye uruhande rwa leta, bahanganye uduce turimo Cagara, Kazimu, Nyumba na Izege. Kaba rero n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bakomeje kugenda bigarurira ibice byinshi kandi bitandukanye, ari nako bagenda bakubita inshuro abangaba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka twihute kandi tugaruke ku bijyanye n'uko FDLR, FARDC n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Uribaza ngo abahuye n'ibi bibazo ahehe? N'ubundi ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo abagabye ibitero ahitwa Tongo, ariko n'ubundi bakaba amagingo yangaya uyu munsi n'ubundi bongeye kuhahurira n'ibibazo nka mu gace kitwa Kahunga, ngo bahahuriye n'ibitero bikomeye cyane, dore yuko intare za Sarambwe ngo zabamisheho urusasu rukomeye ndetse ngo babateyemo bombe zikomeye cyane kandi zungikanya. Makuru aturuka ahangaha kandi aravuga yuko ngo ahangaha hafatiwe matekwa nyinshi, dore yuko ngo humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ngo bikaba uru rusaku ngo rwumvikanaga no ku bantu bari mu duce twa Kirumba na Kagando, turi mu ntera itari ndende uvuye aha Kahunga, harimo kubera imirwano ikomeye. Bivugwa ko ngo nyuma y'isaha zitandukanye kuri uyu munsi masaha yo ku manywa n'ubundi ngo uru rusaku rwari rukirimo kumvikana,
ndetse ngo hakaba haguye abantu benshi kandi batandukanye, akaba ari imirwano n'ubundi itari yoroshye habe na gatoya. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa, ngizo updates twagarukagaho. Hanyuma rero munyemerere mbashimire kandi mbabwira yuko tuganye ku musozo w'aya makuru twagarukagaho. Nizere ko ni wamaze kugera hano tayari like yawe wamaze kuyiterekaho, ni butari waterekaho subscribe, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo uyiterekeho. Hanyuma mu gihe uterekaho subscribe uke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, ubundi kande kuri all kugira ngo amakuru azayagera hano ku Ibendera TV, twebwe tujye tuyakoherereza udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ushobora kandi gufata link y'izi nkuru ukayitereka mu yandi magurupe kugira ngo amakuru agere kuri bose, ubundi ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Ndabashimiye cyane rero, mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde kandi ikomeze kubaha kugira ubuzima bwiza. Amakuru ku Ibendera TV tuzasubira ku munsi w'ejo. Bye, ciao ciao.